अहनबदे यमना मरुइबा पाव अमा खंग लेपाकी मैरादगी लखचगे कुकी मिलिटेंट्स सुगनु तमना कपसिलक बोम अहुम सुगनु खुन यौबंगमदना लमखांग द पोखाइख्रे मचिन थीरगा मितै खुलदा लाउथरख्रे कुकी मिलिटेंट्स सुगनु द बोम अमदि नोंमै कपसिनदुना लांदारकपा नुमित खरनि लेपद्रबा मतुंग ngarang नुमिदांग यासंगलकपा पुंग mangaga makhairom taba matamda bom ani thangna thangna kapsilakpada sugnugi mitai khulsing yaubangamdana lamkhang da pokhaikhre hairi khunja kharna pause asida phongdorpagi matung edi sugnugi thangna Churachandpur district ke manung chana leiribal laisen kuki village da bom ani edu sugnugi tangjeng khunjau khongyam khobuk mitai khul tamna kapsilakpani adu bom ani mak hairiba sugnugi mitai khul asida yaubangamdana sugnu turel wangmada loinamak taatuna pokhaikibani hairi bom ani si kapsilakpadagi lamkhang da pokhaiduna arimpa uidura tokraba matungda ngarang numdang pung taraga mathoiga minute ni furom taba matam da dongyang makhalai kaida su bom ama kapsilaki bom adu su sugnugi mitai khul yobangam da duna lamkhang da pokhaiduna arimba da mangki bom kapsilakpa adu da khul ngakpa khunjasing amadi wafam adu da leiriba state security force amadi central forcing na khut handuna nongmai kap kiba leite hari khunjasing na phongdorpagi matungina di ahan bu oina kuki militant sing na mitai khul da bom kap Tarakpam oiriba tangjeng kunong maning dalaiba laisin kuki kul asida matam kayagi mamangdagi bunker kaya morom saduna kuki militant sing asobo kem ama oiduna lairakibani mafam atuda nundangi matam gari sathok sasin tawba loina uba phangi loina na mafam asida kuki militant sing asobo kem oiduna laire haiba central force ama state security force na kharanglabasu ngasi phabu takthokpa ngamdana lairakpani masina maram oiduna kuki militant sing na makatana bom kapsilakpani hairi ngarang ahing thangna thangna bom ahum lak kapsilakpa laibak phabadagi makhoigi target yobangamdana lamkhang pokhaikiba adudi sugnugi khunjasing bipaiba poknaki khunjasing pongna amato oina tasinduna safagita mafamda laiki loina central amadi state security force na so akan bangak senbagi thabuk sathaki ari khunjasing na phungdorpagi matung ina Churachandpur district ki laisen kuki khuldala riba kuki militant sing gi kem asda lairiba kuki militant sing na ngasidagi sayol ama rongi mamangdagi mitai londa machin thiba wahi kayana sugnu mitai khundon sinduna lautaraki nakhoi kayam kuina khangdun leibing ngambagi yengu athuba matamda sugnu mitai khunda kan ba mongda landaraktu tumna hatkani sugnu da mitai amata laheloi haina athiba wahi ge loina hanna lautaraki hairi aduga mathangi update CM na State Institute of Hotel Management nongmajing sing sangakre Manipur tamna santi hanjelaga UNLFP gi miyoi ahum phakibde thaduk pirakna center ta hijackre CM Biren Ministry of Tourism Government of India gi makada Manipur lega ki Department of Tourism na sinduna Imphal East ki nongmajing sing da nongna sab State Institute of Hotel Management gi sanglen ngasi haunu bi matung ina Chief Minister N Biren na sangaduna miyam da kusin nakre ngasi sangabagi thorom aduga mari leina wangang duna Chief Minister N Biren na phongdok ki tourism sector sabkut hanbala lamdam segi thabuk pangdriba leriklesu haidaba nahasing thabuk piba amadi mahi masin gi lamda asoba kana ba mapiri hojik Manipur tapna santi hanjalak le irang leiba mafam sing ningthina thadok tuna leingak na matik saba security forcing thamduna kan bangak senbagi thabuk sathari athuba matam da mahsa gum tangdu leitaba Manipur ama oirakna ba Manipur lengak na baikhat payaba thabuk thorang sing lokatli haina phungdoki pawmi sing na wahangi paukum ama piraduna CM na hai India lenga ka sisfairs na duna tangdu leitaba gi wari sanar ba Manipur gi lal hulu pama oiriba pambai ne lusing bi UNLF ki Chief of Army Sidaba mapu Elias Thoiba Chief Intelligence ing ba amadi kadar amaga ngarang ayub NIA gi kangbuna kwa kaithel area de gi faraga elhabata pukhiba du gi sabsaba maram state lenga na khang bangamdri makhoi bu thadok pirakna center gi lusing basing da hijack bide leiri haina Chief Minister N Biren na haikre Chief Minister N Biren na pawmising hangbo hangi pawkhum makha taradun makha taba pikhiba di pambai na singbalu singbai UNLF ki miyoi ahum phakiba aduga matang da lengak ni yamna kanna honari sahi hum sang ni yamna wana kanna hona duna pistok to rokibani pistok to leiriba group amagi miyoi ama phage haiba tarabasu ai hak amadi lengak ta tana biramu ngarangi thodok adu state lengak ta tana ramba leite maran leiramba amadi ground run thugairam bataraga so ikhoi da sinnabi haina haiki state lengak ke maikai de sukan na honari makha tana sigumba thawonga si tawduna basu haikre miyoi hum phakiba adu state ki case ka mari laina daba mali ekhoi Kolkata case amaga mari laina mali sabsaba maram khangdri maral leiram drabadi thaduk pirakna ba center da hijackre maral leiram labadi khangde icha oirabasu micha oirabasu adubu pistok asi mapung phanduna santi oina sathana bolenga asina pami lenga asina sukan honna khibani hairi ngasi sangabagi thoromadu the works minister Govindas Konthau power minister TS Biswajit Manipur lenga ki chief secretary Binit Joshi MLA sing amadi Manipur lenga ki mari lina officials ke asu sarugya ki aduga mathangi update na CM Biren amadi hanagi CMO Ibobi Lok Sabha Mikhil de mire poina ba songthora kadori brami amna ngang naragli
तरागनिपान सुब लोक सभा मिखल की दमक मणिपुर द सुसेम साबा होनरकले लोइना हौजिक मणिपुर की लेंगाक शासन तौरिबा बीजेपी की ओइना लोक सभा मिखल द कन्ना मिरेप ओइना थादोकदबगे हाइबा लौथोकप लैत्रि बीजेपी की ओइना मिरेप ओइगदब मियोय हुमद्रागा निथोय की मिंग लौथोकिबदा मणिपुर की ओइना दियरक अदुब अहुम सुब तंका की बीजेपी की मिरेप लौथोरपदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन इनर मणिपुर की मिरेप ओइना लौथोकपदा सोइदने यौरकनी हाइबगी थाजब लैरि हाइना प्रजा सेक्शन कयादगी फोंदोकनरकली सैरक्सिदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लोक सभा मिखल द इनर की ओइदुना मिरेप ओइरकद्रा हाइना पॉलिटिकल सर्कल खरदगी ngangnaba ताबा फंगले सीएम बिरेन बु बीजेपी की लुसिंगबा ओइरिबा बीएम संतोष की मैखेदगी मेरे पोहिनिंगबगी अपांब फोंदोकपा लैबगा लोइना स्टेट असि की बीजेपी एमएलए खरगी मच्छु हंगलखिबा लैरि हाइरि अदुम ओइनमक सेंटर की लुसिंगबसिंग मैखेदगी हौजिक फावबगी ओइना हिरम असि की मतंग सबसाबो वाफम खंगलकपा लैत्रि हाइरि हिरम असि की मतंग बीजेपी मणिपुर प्रदेश की मसिल चटपा मियोय खरदगी फंगबा पावगी मतुंग इन चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लोक सभा की मेरे ओइनिंगबगी अपांब लैते महाकी मयोक्ता लैबा खरना लाना पाउ संतोकपगनी हाइना फोंदोरकली सैरकसदा इनर मणिपुर की मेरे पोइरप याय हाइना पानरम राज्य सभा की एमपी लैसेम सनाब जोबुसु एमपी ओइनिंगबगी अपांब लैते हाइना फोंदोकिबा लैख्रे अमरोमदा बीजेपी की ओइना इनर अमदि आउटर मेरे पोइनबा मियोय मरी मरीना टिकेट तानरी हाइरि हाइरिबा अदुगी मनुंगदा इनर द बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट एसरदा हौजिक एमपी ओइबगा लोइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सु ओइरिबा आरके रंजन अनिसु यावरि हाइरि पनबे आबदि गरंग बीजेपी की ओइना नि सुबा तंका की मेरे पोइगदबा मियोय हुमद्रागा निथोय की मिंगलाउथोकी बीजेपी की मसक नाइबा मियोय क्या याउखि मखोइसिंग अदुगी मनुंगदा नितिन गडकरी ना नागपुरदा हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ना कर्नाटकदा पीयूष गोयल ना नॉर्थ मुंबईदा मिरेप ओइना लौथोकपा याउख्रे नकल अमरोमदा ऑपोजिशन पार्टी अम ओइरिबा कांग्रेस की ओइना सुमामांग द कायर खाना चीफ मिनिस्टर ओइरेमलबा हजिकना सेल्फी की लुसिंगबसु ओइरिबा एमएलए ओक्रम इबोबी लाकदोरिबा लोकसभा मिखल असिदा कांग्रेस पार्टी की ओइना इनर द मिरेप ओइहनिंगबगी अपांबा एआईसीसी की लुसिंगबसिंग इंगित पिरकपा लैरे हाइरि पावसिन हाइ ममांग थागे कुनगमरी द न्यू दिल्ली द पांगथोकिबा एआईसीसी की स्क्रीनिंग कमिटी अमदि स्टेट लीडरसिंग की ओइबम फिल्म द लोकसभा मिखल द पार्टी की ओइना इनर द मिरेप ओइनाबा एमपीसीसी की वाइस प्रेसिडेंट हरेश्वर गोस्वामी तिलोटा लोइटोंगबम निंगुंबम भूपेंद्र मिते एएसी की मेंबर अमदि सीनियर स्पोक्स पर्सन अमसु ओइबा हानगी आईएएस प्रोफेसर अबुजम तोम्बिकांता अमसुंग जेएनयू की एसोसिएट प्रोफेसर दा बिमोल अक्विजम की मिंग पाथोक्तुन एआईसीसी की लुजिंग बसिंग द पिसिन किबा लैरे हाइरि